kalami ke jingekren ha ke jelang ki MLA MDC bat ki nongkit kam kan National People Party NPP na East but West Giant Hills District kabalalong ha State Convention Center ha ka laipo tarik na wing arhajar pulai bauba Vincent H Pala unsharem no ha election MP Lok Sabha na Shillong seat ha ka kenhei kumba la sharem ha election MLA kabalau lai hun na sutnga saipung MLA constituency. Ya kani ke jelang la penlong ha kani ka singi da ka jingtmu on penyekendu ya ka Dr. Amprin Lingdo kertong ke parti nak benta ke election MP Lok Sabha na Shillong seat bat kinong yalam ke parti nak kita ki artili ki district ki bakentop ya nyotili ki MLA constituency. Hakani ke jelang nolor ke Dr. Amprin lai don lang dau ba singaw balang dhar MLA ke nartiang bat usembut mitrang ba ke jela uba coming one ombon MLA ke raliang bat menteri hak sorkar MDA2 uba Wailat Miki Shilla MLA ke Juwai bat ke Kong Santa Mary Shilla MLA ke Sutnga Saipung kabal jok persya uba Vincent H Pala uba Dew MP Pementa na Shillong seat bat Presiden ke Kongres Hamigalia. Laya don langru daki MDC ke NPP kentup nadu uba Tombor Siwat Chief Executive Member ke Giant Hills Autonomous District Council na Lord Kinongkit Kambah kemat ke parti na Rilum Centia. Uba singaw balang habakren berkilat patai kubor uloong bakadai keji kren biria bau bapala unsya penliam hak election MP hak kenthei kumbalaja hak election MLA uloong bak NPP kat i hak jingshania upai ba bat kemilinti bak Dr. Amprin kan job dan buram bila tim ni ada declare ke official candidate ke parti hak bedai bak ni ke Lok Sabha election te ni berpau sungu do sekawe bak candidate jongi ka kwa bani kenduk ia ki leader katukani negara Giant Hills region nak kata kadau ki betip kanduk katukani nguda lagi nyotli kondusi te ngi sokmen bakum leader ro ki tonal ba kejiwan dun main leader temur tang itu sudah berperitang sispo arpun kondusi te sekawero ki sokmen babaga kandid kakwa kerpamai kedoi ki meniglai keduk te kata hede kejimu to ni penting nak berta kumno kum bisgo menehi kumno ngini plan ni tristom ha nak mentari election kerangkan dia yang jujur. Jadi kan nama ka di dalam conference field Dr. Amprin persyak buat besar kepala buat lighter ni kam. Mikli ngai kata tadi sangikun ke parti ni mong conference or not conference ni kuat man penjok dan borom ni. Interest tu. Kajing elek deh kajing elek. Umur mentang sih ka sedang ka campaign. Mentang sih deh ke start ke nyon starting kan. Tema di kuat bersang na east from east to west from Giant Hills fast. Dan ni sekmat ini mana ke distrik kum ni? Ni lek. Dan ni jarang khatba ustir presiden umdon don program sani kor haji saya urung la khulang mendolang ni. Na ta katau umlam ni dan nilai kaju hidup tu magi. Pak Sukau di suku bagi pun di makan benda ni. Pak Yong ni ke penting bagi Pak Palai dan penting. Tapi semua orang kita tak membuat. It's up to you. They may people vote they manga. Emang dia kata namar ba kejing sim jongahi iman kipai bahi kila sedang ayu je ke kongres kelasang wa berkentai no tekala benda no ke privilege kan pi ban man rai ni sedang dikiti tekata ke jong pada kuntai do sendrang kala banong no bakaja man kani usare ma kente te kum ke kern biria kang mentar ho kente la ban job ke la ban sare yang kata di kern biria jong no kren te hopefully bar ngimong di kente sangi kwa ban job je kan de la jong kani election barwa Mak, benda kena ka jenga keren buat KDP hari jadi sokok pandai kata hidup. No terekod. Kalau kum ni PTP mari ni last meeting beladen kum arlaim na shua. Tapi doni katuk ni ki request government ndai bagi demand. Ki request on ki point ki bagi request yang iba to modify ke blueprint kendian. Dia kata ngilak persen modify belum lakat bangila. Ke final call ikan long baik rai hakan ni otorek. Jika aju ni tak hanya otor himalu melarai ngilak banyak tu ipi kai kebiakan falas bagi. Bagi ni zaman ni BPP atau kan tak atau relum macam ni. Long kumno ke political party baru ke dalam kejong ke board dan. PTP bah. Ke VP dalam kejong ke board, ke kongres ke dalam board hi, ke BSP ke dalam kejong ke board, kan ke dalam ke board. Tak mengarah itu ni hang ini je lang bah. Hang ni kan last election, hang ni kan last election ni. Ni NPP dan do yok uruskan lai laksan program including badio ba apa badio ba kan belajar bagi NPP kayo silak sa hajar plus minus if I'm not wrong
Kung kaya suka duna arlak silak steng hawa haneng kaya. UDP kayo kumarlak na ipo. That itself speak. Mean we are on the hair chance of winning.